Saya stres lah. Asyik-asyik bergantung dengan live. Kalau live cuti, saya cuti. Kalau live pergi honeymoon, saya pun honeymoon. Saya relax je pun. Pergi travel, pergi sini sana, duit masuk secara automation. Tak ada tekanan, relax-relax je. Konten pun simple-simple je. Tekanan saya memang stres gila tengok dekat view. View sikit, saya rasa macam hidup saya musnah. Video memang kena lawa, live memang kena view, kena banyak. Kalau tak, hidup saya musnah. Itu stres saya. Sales saya sikit je sebab bergantung dengan live kan. Kalau sales live kita banyak-banyak ah. Kalau live full kita cuti, sales kita pun cuti lah. Sales saya Alhamdulillah 500,000 net margin lebih kurang 50%. Sebab apa? Staff sikit je. Sales automation boleh JV Max. So untung besar. Sales saya tak banyak lah sebab saya banyak nak kejar kesempurnaan. Editing kena cantik, kamera kena cantik. Duit habis dekat mana? Duit habis dekat peralatan je lah. Reward saya tak boleh nak reward apa pun. Sebab duk kerja buat live je. Tengok live masa habis. Family pun tak ada masa. Sedih. Alhamdulillah reward saya besar lah. Cash reserve pun Alhamdulillah boleh simpan. Dan macam-macam saya boleh bagi dekat tim saya sebab saya ada net margin besar. So Alhamdulillah JV Max memang powerful lah. Reward haram, tak ada reward langsung lah. Duit pun tak ada. Duk habis beli kamera mahal je. Sedih kan. Ni founder lemah. Ni pun founder lemah. Sebab tu saya nak korang kuasai JV Max 2026. Sebab apa? Sebab sekarang ini adalah sales yang tak perlu bergantung dengan live. Konten simple-simple, tak perlu nak edit sangat. Tapi sales boleh masuk hari-hari. So korang kena join Founder Meetup kuasai JV Max 2026 yang akan berlangsung pada 29 Januari ini. RM19 sahaja yang akan berlangsung 4 jam praktikal dekat offline Bandar Bangka Caras yang saya janji dekat korang. Korang akan jadi founder macam ni, untung sales korang besar dan automation. Nak kan? Baca kat bawah, jumpa nanti.